i berjapa pro ni di berjani po silong ru nong kim ki semua ba lara don kanu din jingle be an akmat jikiru temu habio so commission masa jrok ketika CRPC hi ka board the police officer ba untuk action kem da pan jingbit no lara don kanu kambe an balale akmat ju dan rementang ai ba kad kebadan takamut polis kalau inactive but kahapan sa hukum na saban da sejrok the thing is ngai nang da kapet hi kai itu hi ba isate di trek dari megali polis dari is one of the best police forces in the country dan mereka betul boleh gini sound snem boleh lekno kelana biar station di timbal kawan dah mereka home terhubung polis menai ki in stray kat kumkian ki kendon ki an kala don everything kala along very clear apa pidil baka berarti ki pat ba deal baka crime everything is all laid down and then come ai ki pat ba ai ki police department kin tray la ka kam juki but won't interfere ki and won't pun kam bakla pada yang police department tu then kin sa iba ka police department tu ni iba bunsi ka ban ju na ju bot plate ko mo dai ju ban ka ni ka strength ju pag kadai ka taru tampe ki the thing is la ka biang maka strength la ka long ineffective da kam don jing toy bila bandon tak lihat ngudru tendri dah pila benong effective dah kam ni kalah Wei to kandidat lebih kah ya pun persen kalau konstitusi. we Kandidat ini wap di haban ya pun persen. binga nan ang hobi the thing is ngam kwa ban ya kau terajur unit aktif tang nunu bela yang la su iga strength jong pada daw sing but we can ki every all of them get serious and in habia pun hi borfik candidate Kadang kau ikut statement kebapian di Paiba dia pemeriksaan ya ini kemudian dia kai kebaperlong iki ban ong gitu statement pi the thing menchwa kla dan ke jingmi ba menjulang balik ki jat bendriu sport dia man balik ba man balik stu tang sang ta sa so dan rei ngamalai kendu ki beri satu undan kersan ki jingle ki beri ki satu ki belakang lastat ki kwa mencong suk mencong san but kim sultanat ki tu jingera deal ni banya lek kini dan bot kini